Bismillahirrahmanirrahim. Orang nadoman mahrajnya, orang nadom kitab Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf sadayana 17 kitu sahur si Khalil bin Ahmad jelas. Fa'aliful jafu wa ukhtaha wahi hurufu madin lil hawa'i tantahi. Makhraj jauh pikeun alif jeung baturna huruf madmun eureun sok bijil hawana. Sateunya sareng. Hai. Sareng. Aduh nya soraan. Suantena. Ya saling ngararaina mah suanten-suantena ada. Thumma li aqsal halqi hamzun haun thumma li wastihi fa'ainun haun hu genggerong tempat hamzah sartaha ari tengah genggerong fikeun ain ha. Jadi dia gerak main katingali ieuna naonna lapadna adnahu ghainul kha'uha wal qafu aqsal lisani fauku thummal kafu ari luar genggerong ayagin jeung qaf sarta kapuh lisan ulafa aspalu wal wastu bajilu shinu ya waruru minafa til waliya. Tengah-tengah lisan pikeun jim shin ya dod gigir lisan ayana tesulaya al adrasa min aisar aw yumnaha wallamu adnaha limuntaha antal kana adras kencakatuhuna makhrajna lam handap nadota ayana wan nunu min tarafihi tahtu alu warrayu danihi li dhahrin adkhalu nun tung lisan handap nasaur qurra ra ngadeukeutan nun tapi leuwih jera wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulya thanaya wa safiru mustaqim to dal ta tung lisan thanaya dua luhur makhraj safir tesulaya minhu wa min fawqi thanaya sufla wa ta wa dhalu
sana